Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje futhi sizoyenza ibonelo zezibalo enama-variables angaziwa, yabo. Sino 3x plus 3y plus 3z ulingana no-1. Futhi-ke isibalo sethu-ke u-12x angithi plus 12y plus 12z. Asazi ukuthi lokhu kulingana nani, yabo. Thingineza umzuzu omncane ukuze nicabange ukuthi sizoyenza kanjani. Niyabona ukuthi kuno-12 ku-x no-y no-z, ingakho-ke sizombeka eceleni lo-12, yabo, kuze phela kuzosala u-x plus y plus z. Lokhu kusho khona ukuthi u-12 bamdistributile basebenzise i-distributive properties, yabo. Kodwa-ke asiyazi impendulo yaka-x plus y plus z. Kodwa-ke khumbula ukuthi phambilini basinikezile ukuthi u-3x plus 3y plus 3z ulingana no-1. Ingakho singakwazi ukuthola u-x plus y plus z. Anithi? Sizoyenza kanjalo-ke, sihlukanise lo 3. Futhi-ke kuze u-x plus y plus z simthole, sizoyenzani? Sizohlukanisa ngo-3 kubamile amacala. Anithi? Sisuse lo 3. Impendulo yethu izoba yini-ke manje? Uzoba u-x plus y plus z ulingana no-1 phezu kwa-3. Sesingakwazi-ke manje ukufaka esikhaleni saka x plus y plus z, sifake u-1 phezu kwa-3. Bese-ke kuzoba yini? Uzothi 12 phezu kwa-3, anithi? U-12 phezu kwa-3 futhi ulingana no-4. Impendulo yethu u-4. Asenze-ke esinye isibonelo. Bathini? Bathi u-3a plus 5b ulingana no-2. Basibuzayo ukuthi u-15a plus 15b ulingana nani? Singakwazi-ke manje ukuchelisa lo 15 kwaze njengaphambilini khona phela u-a plus b azoma endaweni eyodwa, anithi? Singambhala kanjalo sithini? Sithi 15 uphindaphindwa ngo-a plus b, anithi? Lokhu kuyafana naloko okuphezulu. Kodwa-ke u-a plus b ulingana nani? Singazama-ke manje ukuya phezulu laphayana siyixazulule njengoba besiyenzile phambilini. Sithi-ke sihlukanise u-3. Sithini? U-3 bomphindaphinda no-a plus 5 phezu kwa-3b ulingana no-2. Kodwa-ke lokhu akuyenzi ukuthi kube lula, uyabo? Ngoba manje sesinama-fractions. Singazama u-5, sotholani? Sothi u-3 phezu kwa-5a plus b ulingana no-2. Uyabona ukuthi manje asikwazi ukuxazulula kalula lesibalo lesi ngoba asinalo ulwazi olufanele, uyabo? Ingakho-ke sizobhala-ke ukuthi lesibalo lesi asisinikezi ulwazi olufanele kuze sizokwazi ukuphendula lesibalo lesi, uyabo? Kodwa ngiyathemba lokhu kusizile kuze sibonane futhi. Bye bye.